Hakani ke episode ngin ya kami uni ubasian dai lagi la ban ngamtip kelakan biang emi bengin ngin ong hang ni usoitan ding sim be ju ngasai kan kam yarap ingi min ong be unong pensoi wan dai nong pensoi ya unong pensoi ti haba wan hang ni ukren ti kata ka jingkren ke jung u ka kata an em yakini ki beri ki bening kong ki bobrei la pen ko bor ha ka dur ka jung u hi kacing persian ho kublai pi baro ki parlok ki bapek ya ka T3C channel sa si sien pan i pedang som hai pi wei ki parlok ki bapek kerpang i subscriber baro i don menta ya ke program bagi ak teng ka dorbin bagi poi ha ka session ka basau but sa si sien ngi som pan pa wajeng so komen ban pedang som hai pi pastor ya ke program but ini ya baik cakap pang baca session ke sau ke plong halor ke Genesis ke lendong ke balai. Pastor ha ke Genesis ke lendong balai ha bang persyang man puli ngai kumadan lai teli ki anong ai ni yo nong pensoi yo wan so nong pensoi ukuran ke im amot ki brio tang i sayu besen bater kan khana kayat te shoban sedang kan bahahi bangan puli kan ke khot na bas dang ka thok ni pastor hai ni da ka yong thok jing hap jong brio te utau sen ula long uba kham sian ye ki marat baro ka rengko ya ki ba utra ba bleu la la thau bol ong hata ka brio shisha kalong kumta ba bleu la ong hin om yo bam na uding baro ha ka kper te habide ba ni ka benta ngakapar hi pastor subhaban ai kanu no jing perkhat ka jong phi na mar nga i ko ukren uni u ubam de ubrio yegini kimtian to ka bai de kan ka nong ka balai ka bai ni pej menta kan ni ka to lo ong kolum hang ni ka jing hap no ka jong ubrio jing hap no jong brio ten rei ka badan kam yangi ka long tang bang habangi khmi kan ka benta to las dang nang ni do bersaing ne do bersaing yo long hang ni tiu tau bersaing ti di pipet tu ter kum tu ka bai de hi bot bersaing kan kut hadu tu ka khot ka bakhat san mo hadu khot ka bakhat san hoi ti hadin tu pada ki wan sakit ki bai pada ki benta ki bai de bot ubriu bat ka jingkren ka jong ublei ne ti habangi phai syuatang kini ki khasan tli ki khot ki basla haki ngamut morang ki ba khmat ki ba khmat chini ngin hap song thu ba kani ka jing thu hni kadan ar benta long ki sertap ngain pun kam dikentin sertap to shop ngin position ni chupen kan mau mo nak ki bangi puli ki school ni ki bangi sngo khanaru na ki kemi paitmen ki jungi pikan mau em ya tu kabenta ka bakren siapang balai bu musim dan benian kejing tu khana musim dan benian balai bak tengap kelayong ti bisngap itu ya tu khanang tu kathong jongka kadon arteli kewei kalong ban jubab ya ka jingkli jong khna ren tadi jongnu boleh berteng apa yong tadi boleh bu musim dan benian ndai tak kemut kaya tu khana ndai halendet jongka pade ka keren hi am ya kajing tam sneng kajing kawai kajing thok jong ting am yang tak kailong kum kan thok kadai tang kajing tam sneng am ya ka hukum ka jong ublai tadi pipet hang niru ni artli benta kebenikong kalak benlong kajing kli ke bumi boleh bu ni buseng upar hot boleh bagi beri kita ngi u tak kalong si benta kabar pada kan kit jengmut ayu hang ni ha ba penan kam do buseng ti long dangi poi sak tak benta kai stream hi kum kajing perkhat jangi kirulum am long khasi ni kini kirulum hi bagi keren kemun ngim lalat nak nikah saudong sokun ke jong ni kami hoi
Ti teng haki khana pateng ki jungi ru ki beng siyo kum tu ni ki mi it pa it ki jungi. Hoi. Apa ki tu khana ki merat ki keren brio. Hoi jo mendai bu merat bu beri dengan keren. Hoi men ba ki merat bat ubri ki deng keren ko ketin. Ha oi ketin. Ti ya kata ngin song thu kum nong song thu. Deng isim ya ka bakalong ka khana em. Hoi. Ten doi habang ipoi hang ni pat de. To mani fi akli fi ong kum nu habang padon ha ka basdang. The way pat de ubala ban keren. Nei para brio. Nginang kemil ti bo adam bat ke im kini keren maki. Hoi. Ti kum nu pat de uni ubseng. Wan ya ka ban. Keren. Ti ngin ya pet shwa ni namar kani ni ka kadi ka khana ka bakir. Ya kini ki arngut ki brio ki baningkong. Da ka khana jong besanya sedang. Hadu kan khot ka khasan hadu no syatim sendan. Ndai. Ti long kadon ayu hang ni. Ngin hab ya pet ya kata em. Long kadon ayu bat kumnu ka aje ka yingi. Ka ayu yang ki bapuli ki bapusan ya ka. Ti dengi pet ni nak basdang hang ni. To ban ong ba ubesen si kami dong ubesen deng yang ubesen den rei kadon sa kentin sian em hani. Ubasian Ubak ham sian. Kham sian datang basian ru. Kham sian. Ya ki merat baro. Ya ki merat baro karengkau ya ki ba ublei ulala thau. Ya ki ba utrai ba ublei ulala thau. Ya ki ba utrai ba ublei hoi kedai. Ulala thau. Ti ubseng bat kajing sian. Arteli ke. Hoi chen nong ubseng ni su thu umarat. Umrat. Hari ki umrat. Ya pia nga tentang yang ubseng umarat. Hani ka tho umrat ke baham sian ki merat baro. Ti kajing sian kandon hai. Jing sian jong ni ubsen ke dan hai. Hoi. Dan hai pastor. Dari brio to kanong kajabi yang kasan perkan. Hoi chen long habang ya keren sa phang jong kajing sian. Kadai hai ke benta ka bansyong. Hakli em. Hakli. Ti nang kata kadaw nang ni ke basdang hi habang puli ya kani. Kemut kanu ke basdang hi hakli em. La ka bahane ka sniuru kanya baik. Kaya lam baca khmat. Kaya lam baik. Shanu kat sa bakai kaya lam. Kalaban bahane kalaban snir makanya lam. Nanti kalaban kenrial sedien ru. Em. Lada piong bakani ka jing sian ka syong ka jabieng ka jong ubsen. Mut kani ka jing sian kaya lam kanya bi usik la ka bahane ka snir. Ya mo nginum ya cata ka jingmut hang ni kalong baik habang ya kres panjung di sian. Klet shot ubsen. Klet shot ubsen. Nada kadai ke badan ya ka bor jabing. Kam kajing sian kai mi na ka bor jabing kumno kanya yu brio haki khep ki be jong kajing im. Kanya am. Kanya alam. Ti kata kajing long sian. Jong uni jing thau ba kado hang ni. Ba kumno ulet ya kaban ya keren bat kani ka brio. Tingi hap hai nang ta kan. Kajing keren kajong di pipet bahani mo kikentin tengim tip laun day uni ubasan hi kumni kembalong Nida kumbai ubang tip ni kadai baring dor syawai pada batau batmu syawai pa Hendrai haka ketin ublai hi kasyai haka kitab jeng penpau ka keren syapang jong ubasan ba udai syaitan dan wi jakor kad ka bi jer na basdang kapan syai na bakut ti ya kata ngin saya poi hedi nampak ya keren ni menta ti kaban yarap na kabenta ka jungi kalong ba nyakmi ya kanika jinya keren. Apa deng jong uni ubasian. Ndai. Bat kani ka brio ka ba ublei la thau kerpang ya ka. Nakasiing kurung go jong ubrio. Eme kata ngila da keren hi. Tingin mi atai jalan ya kata. Tendai kalong kani ka jinya keren kali ayu. Ina bastang nadu kitab Genesis ka baningkong ka ketin ka buan ka ketin. Kalau keren kalong. Temtap dia kani kam dia ketin ke bumi na ublei. Kani jong busen dia. Kalong uni ubasian. Dai lagi la ban ngamtip kelakan biang dia mingi bengin ong hang ni usaitan. Ding sim beju ngasai kan kam ya rap ingin ong bai unong pensoi wan deh. Unong pensoi ya. Unong pensoi. Ti haba wan hang ni Ukren. Ti kata ka jing keren ka jong ka kata ane em. Ya kini ki beri ki baningkong ki ba beri lapan kop bor hakadur ka jong uhi.
Ndai tu boleh lah tahu gitu. Pero so mon ban ngana ko way bakan chai. Hagi session ba chakmat ni kran te. Baka ketien ublei ka dani ka bor. Hoi. Dai kalau untuk mekran chakmat. Hoi. Han rai hang ni ubakran dai uta. Hoi. Ri way pat. Do way pakai. Ka kata ayu yakini ki arngot. Hoi. Long kini ki arngut. Tak kiri belak tahu ka dur ka jong boleh. Em. Te minta pada kadon sakawai pada nang ni sawai pada ubawan ban keren iki. Ha. Te nyepet kita kan. Kani ka jing keren kalong kumnu ka kata kumnu kini ki beriu pada. Ki belala ban ni pen pai ki liang. Hai tu session belem yang ba kat bau boleh keren ki pai. Kalong. Ne. Ka kongo. Te minta pada hang ni ya kini ki ba boleh labu bikin long kinong sensyar kini ki ibaro. La ai bor la pen kubor mo tik syon chakmat. Menta wan keren uni ubam dai ublei haki. Hoi. Te ki don ya kalat mala ai bor bakin keren ki la pai nia. Hoi. Ti mentang ya pe ni mo. Ti uni ubasian ni nong pensoi wang sisa kalong kumta. Bau blei gul ong pin om yok bam na uding baro hakper. Usdang da kajingkeli. Dang rajing keli oi. Bakwa ban klong don ayu. Hakani ka beriu am. Dapat ni mo ulong hak ta ka beriu. Ngimia keren ya ka jing batai jong kiwe ki bong ban namar baka khamduna ka bor. Khamduna bor su kata nginum ya keren. Kami hab bat kani ka bentang ni. Ngia keren bet kum uta ubas ngau ya ringkat bor. Ban keren session berkhidmat mo. Ban ya keren bet bat kani ka beriu. La kani ka don jing tip ni em ha ka bai dei bat kani ka jing bu renti ka jong blei. Yang mana na basdang ya tu kala nong ka baang na de keren em. Ka bau blei bau bu ak per aden tu ong yu adam. Na ki so baro ki badan ki pe mana bam Andai lat tang itu dieng. Jong jing tip ko ha. Andai ni pada uni unang pensoi wan utenra nang ta em. Na kata ka baong umbit na kata utenra. Pet biang ni kentin mo. Ha sisa kalong kumta kata kalong ka jingkeli em. Bau boleh ong pin om yo bam na uding baro hakper. Kam dei sakani. Kar kom ya keren. Khapo em. Po. Kajing bam. Dei. Ya kajing tangan ya kajing bam. Temut ya kani kajing kersiangan ya kani kajing im em. Dei. Kajing persian ho. Haka episode kabanwan tungin yakmi. Hato uta usok boong ni. Baan sa penpay kikman. Kwa ya man. Kajing persian ho.